Šta napraviti sa bundevom? Bundeva je kraljica jeseni i od nje se mogu napraviti mnoga korisna i zdrava jela. Pored odličnog recepta za supu od bundeve koji sam već dao video, možete je koristiti na nekoliko jednostavnih načina, a evo i kako. Džem od bundeve. Sastojci: 500 g bundeve, 200 g šećera, pola kesice vanilin šećera, sok od pola limuna. Priprema: operite bundevu, a zatim je ogulite i očistite od semenki. Isecite je na kockice i ubacite u blender. Dodajte sok od pola limuna, vanili šećer i običan šećer po volji kao i 1 decilitar vode. Odaberite program za džem i tu se vaš posao završava. Za samo 38 minuta dobit ćete džem. Pecite bundevu. Kada se bundeva opere i seče, onda iz centralnog dela vadimo semenke. Stavite očišćenu bundevu u fritezu ili rernu. Peći na 200 stepeni i paziti da ne zagori. Ukoliko koristite Xiaomi vazdušnu fritezu, potrebno je samo 40 minuta, dok u klasičnoj rerni 60 minuta. Pečenu bundevu možete po želji zasladiti medom i cimetom. Semenke bundeve. Semenke sasvim malo pouljite i posolite. Promešajte u rukama i stavite u vazdušnu fritezu ili rernu da se peče na 140 stepeni. Pecite, dok semenke ne porumene. U mom slučaju za vazdušnu Xiaomi fritezu dovoljno je samo 5 minuta. Priprema zimnice je sada laka uz pomoć 2 Xiaomi junaka.